basi sibyo nitwarebye episode ya mbere nimubonye ukuntu birangiye Rock Entertainment Films ngiye kujya mbatamo umva amagambo sibyo ko ni ishyamba ariko ryabaye indoto mbi ku bantu bose umva amagambo dutangiranye bitewe n'abantu be bari bamwe producer n'ubu ube muto cyangwa mukuru uca muri iryo shyamba uzi ko ushobora no kubura ubuzima bwawe iryo ni ishyamba ryuzuye inkozi z'ibibi abashimuta abanyaga abafata ku ngufu n'abica ku buryo n'abagira ubwoba batangiye kuritinya leta yohereje abapolisi babiri bahambaye harimo uwitwa Serge ndetse ngo n'uwitwa ngo Sipinde Kadafi ngo bajye guhagarika ubwo bugizi bwa nabi bubera muri iryo shyamba aho abandi bananiwe nuko dutangiye episode yacu ya kabiri abagabo n'ubwa mbere tubabonye boherejwe abandi bananiwe ishyamba ririmo inkozi zibisigiza karakajya he bohereje Serge yamuremye ndetse ngo na Sipinde Kadafi bucura nabo bazitwara Katururi bazakurino makeup artist usanze neza rambo niwe yikoze Sipi Kadafi vayo bucece abandi bapolisi basa nkaho ni ubanzayo niwe boherejeyo fite ukuna byimba yineneka akingurira fan fite ukuntu yikorera utuntu twe fanda vayo famagambo bashe gutega babohereje mu ishyamba nizo rwanya ebyiri zikomeye muri polisi bahisemo ngo mugende muri iryo shyamba mwagari muri iryo shyamba hafu guca muri iri shyamba uzi ko ushobora no gupfa kamaru rebe gufura mutamu ngufuri we na genge yesikaitu bibisha ingufu bibira muri kaci Katururi barakwiba batuje badahubuka nta kuyagara abaturage bagacaho ku mutima uvuga ati Imana imfasha ahubwo bakwiba abantu bacaho ku manywa y'ihangu ku buryo umuntu acaho avuga ati ahubwo Imana imfasha atabari njye biba tugenda umusaya turayatsindiye tugikwitamo kumbe muri iryo shyamba yumvishe induru hakurino rabe umusa abaginga nibaducike za kurwanya inzego mugera umwe kwa mu gisongo Sipi Kadafi bara n'ubwa mbere tubabonye filime bayise ngo iki Wrath of Soldier cyangwa umujinya w'umusirikare Kadafi Pro akarimo cyane ayo namazina y'ibyamamare byakiriye muri iyi filime tugaruke yakunino n'indi nyubako turi irinzwe cyane mu nsheri ukageretse karinzwe bimeze bite Musa Savimbi nakarimo ni ibyamamare gusa Musa Savimbi nakarimo fata ku mavuta abose n'abakinnyi b'ibyamamare ndetse bagaragaye muri iyi filime ni benshi Young Grace Mwanzikazi iyi filime nayo yigaragayemo kumbe muri icyo gipangu mindani igipangu kirinzwe bari kwereka Ruriyo Fifilaya nawe karimo kwereka Ruriyo hakuri mugabo afite amaraso Jean-Marie Mikoroje Legend nawe karimo cyane Sky tutwamunye bari kwereka mu gipangu tutanyemo harurimo tumba uyu mugabo afite ukuntu akora iki afite ukuntu yikorera utuntu twe barakwereka muri iyo nzira hafaho kwereka ruri mu nzira yigendera Katururi kwereka ruri mu nzira agenda uyu ari muri ba bantu bafashe ku ngufu muri episode ya mbere dore uwo bafatiye umugore ku ngufu aramubona wibuke twasize mu gice cya mbere cyangwa muri episode ya mbere
ashyira utumenyetso amanika amafoto y'abantu bamufatiye umugore ku ngufu. Uyu nawe yari ari mu bafashe umugore ku ngufu aramukurikira. Mushinya w'umusirikare iryinyo kurindi Adidas bikureba inyuma barabizi bari guhigwa. Mugenzi wabo amaze gupfa haka yapfuye. Arabibona yakurikiwe bimeze biti yo yakurikiwe. Kumbe hafi aho none twigarukire kuri uyu mugabo n'ubwa mbere tumubonye muri episode ya mbere. Uyu mugabo ntabwo tumuzi ni muntu ki yo mva magambo. Mugabo ararinzwe ntiza akayuyuzaho ngero utwo nifasha. Amukubita isupana. Ira supana ni 17 niko bayita abafundi barabizi. Rebe jya kuryinyo kure. Kagabo nakagumi kagabo. Hakuno wakurikiwe film hano wari wakurikiwe bafashe ku ngufu umugore w'umusirikare. Bimeze bite? Bafashe ku ngufu umugore w'umusirikare baranamwica. Umusirikare atangiye kubakurikira gake gake umwe ku wundi. Mugabo agiye gutabarira igihugu kugira ngo umutekano ukomeze usugire usagambe. Abaginga bahaza ibiyobyabwenge bisigara mufatira umugore ku ngufu. Yakurikiwe arabibona. Yakurikiwe itamagara atabazi ahamagaye ndi kumpamagaye wa mugabo twabonye w'umugome. Hamagaye Dumba. Rebe yo vukuntu cyitaba ni mayibobo ni mayi gongweki. Come straight to my house. Itubanguka iwanjye gitaraganya nuna. Banguka iwanjye. Wa mungu bari guhiga. Icyo yakoze ni iki? Yahungiye ku mugabo hamagaye. Bapfana iki? Ni iki? Rebe film. Ese zakurina. Hano harinzwe. Arabiza kurikiwe n'umusirikare uhambaye. Bamubonye amakuru ye barayazi. Bafashe ku ngufu umuntu bahubutse. Baranamwica. Kano kahise kazana. Ahamagaye Dumba. Saza bimeze bite? Man ifite ibibazo. What's up? Bimeze bite? He's a soldier whose wife passed. N'umusirikare. He was raped by my gang and I, man. Je n'amaniganje twamufatiye umugore ku ngufu turamwica. Kuki? Yo, you Man. fucking pussy, bro. Nafashe umuntu ku ngufu. Yo, I didn't raise you to be a fucking Je pussy ntabwo chaser. nakureze ngo ujye wirwiga abakobwa bagusambanye. Chaser, bro. Nakureze ngo duhigane amafaranga. How? Ni muri umuntu we yarese. Childish, bro. Nubwo nubukora ikimane nubugana uri kuzana. What to do now? Urabisyo niyo gora. Go inside. Jya mu nzu. Going out. Ntiwagere gusohoka. Fucking clean this. Ibi ngibi mbigukemurira uwo mugabo mushushakire. Umuntu ushaka kukwica nkwereke ukuntu ikora utuntu twanjye. Uyu nawe yashaka nino. Bimeze bite? Hakuri no bahamagaye ari kwitamo United Gene. Nanjye nago nasobanura bura filime ntamwe United Gene. Umuntu ariko arafati kabwai. Mu masaha y'akaruhuko afite 5,000. Abayumva yafashe isi. Rebe. Arahamagawe. Ure filime witonze. Yes. I did manage to catch him. Ura mugabo nagora bashe kumufata wandongora uyu mugore. Hari ahantu yahungiye nabonye harinzwe cyane. Hari amakuru abufite. Uwo mugabo arazwi cyane. Acuruza ibiyobyabwenge. Acuruza abantu. His name is Dumba. Amazina bamwita Dumba. N'umugabo wo kwitondera. Umusirikare yikanzemo. Umuntu yakurikiye ashaka kwica. Yahungiye mu gipangu kirimo umugabo udasanzwe. Ndetse uwo mugabo yivugiye ati uwo musirikare ushaka kwica Petit Frere. Nubwo wafashe ku ngufu nyine ari ubugoryi. Ariko jya mu nzu nkwereke iki ukuntu ni n'utwanjye. Kuri ku musirikare aryamye mu masaha ya ninjoro. Yana ninjoro nayo kumanywa. Umusirikare yaryamye. Nta kindi abatekereza. Tekereza Jaja umugore we wapfuye. Yagiye gutabarira igihugu. Ibikoryo bisigara bifata ku ngufu umugore biranamwica. Byahaza ibiyobyabwenge. Kuba umusirikare aryamye hari uri kuhakingura. Hari uri kuhakingura bucece n'indi. Bucece gake Grace.
umusirikare aryamye ari kurota umugore we bishe. Yaramukundaga, bari bafite ubukwe, yagombaga kuva ku rugamba muri icyo cyumweru bahita bakora ubukwe. Gatara nafasha avance y'inkwano. Ku musirikare nta musirikare uryama ngaheze aramwumva. Nimba uryama ugaheze menya ko uri umusivili, umusirikare aramwumva. Kuba atazi uyu mugabo bamwita Niyonzima Alfred. Masine nyakuri, uyu mugabo niwe ujya uhagarara u Rwanda buri gihe mu mikino njyarugamba cyangwa se mu bintu bya akorobasi. Shomundi yarari mu Buyapani ahagarariye igihugu. Aramwumva ntabwo ari umusibi. Do kacinjira rebe punch do mwicanyi yankurasi mwicanyi boherejanu aramuniga kamuniga kanigara kazamura refirime aramutendeka. Nuba mutumye unga mwica rimwe. Namubona ariko mbona byakomeye. Urayimbunda refirime ninda kwereje ngo unyice. Kwica twe tubikora twishimisha, amahitamo ari mu biganza byawe. Dumba abonye bagiye kumwica ne wanyohereje. Ejo afite ikipe bazahura bacuruzanya ibiyobyabwenge. Location please. Mbwira ahantu ejo bazaba bari. Wagutumye ngo unyice bazaba ari ni Dumba wamutumye. Bazaba bari mu Gatsata niho bazahurira. Amuharuka sasu itamwica. Ngo bazaba bari mu Gatsata arabimenye. Ni filime witonze. Hakunino ngo Dumba ejo azaba ari mu Gatsata niho atangiye gutuma abantu ngo bicura musirikare, kuko yabonye ko umusirikare ashaka mu bantu kwica arimo na murumuna we. Bimeze bite? Sorobano wakarimo cyane ni ibyamamare, harimo n'amaninja. Hakunino ni ku rundi ruhande. Ni filime hafaho haruhari ninde fata fita akinaneko, fita ukuntu arya ifoto, fita ukuntu atambuka arabanza zano, fita ukuntu akora utuntu tw'utumanyeri twe yipoye arabanza kingura. Hakunino ni filime kuramo ibikoresho. Bucece ari hehe uyu mugabo akorana nande nibwo tukimubona. Uri filime aho igikorwa kigiye kubera cyo gurira ngo cy'abacuruzi ibiyobyabwenge, ndetse ariho babwiye Monster agomba kuza. Arabanza aramagara, sinzi abahamagara ni bande ku cyombo. Ari zaparitse. Uri filime witonze. Ziraparika bitanu. Fayo durakine ni kabariyo Dumba kagabo nakagome. Mugabo afite ukuntu akora utuntu twe yipowe yiturije. Ni umugome ngo nta muntu n'umwe mwiza, nako nta muntu aragira neza kuva yavuka. Fite ukuntu atambuka yihuse cyane. Gendana n'igi genda tungana. Aje hehe? Uyu mugabo ari mfite umutekano. Uramubona ariko Zakurino Katururi. Urebe filime. Rebe fifirayo barihuriye. Rebe banza shiraho intore ritaba selection Katururi. Intore ziri kumwe intore. Rebe abasa mwe mujye kureba hakurya nimba umutekano ari tayari. Kumbe sniper. Rebe hano ari sniper. Twamubonye ari ku ruhande rwande. Rebe panya ku mutwe.
agahusha shyiramo irindi baramubona ahantu ari bamutamo sniper spot ye bayibonye rebe sniper fayo bamubonye ahantu ari uyu mugabo n'ubwa mbere tumubonye nakubwiye ngo turaza gusomanukirwa kuri aka gaseri kacu arabaza arineneka ashyiramo agafimi nicanye reba filime bucece faya du mama harimo umunyu mwinshi ndikeka umunyu mwinshi bitavuyo bucece mu gace yiturije snipe uyu mugabo afite ukuntu akora utuntu twe urebe filime man ndashaka amafaranga yanjye shaka amafaranga ye ako urumuhungu urumukobwa man ibyo mvuga urabizi mpibyo nshaka reba filime ibyo ntabwo bikureba igitsina cyanjye mwana ndashaka ibyanjye kumbi hakuri n'uwarashwe na sniper wundi yaje hano rebe sniper wangambaniye rebe bahita bitambika boss ajya inyuma boss arindwe sniper bateranije ninde wamwohereje faya ku mutwe bakiri muri ibyo bakizuyaza musirikare we do bacikisha boss fifiraye rebe ninja musirikare gushiduka ari kurwana wenyine ninja ziburira mu myotsi irabusa urebe bari gucika uyu sniper ninde wamwohereje nakubwiye ngo turaza gusomanukirwa tarajya kuri fashe igikoresho mu bintu agendana rebe imwe ifi kikabona akanyamafiyeri karabanza gafite ubwibone jya guhanagura rinete arabanza arineneka kineneka bahita bamuvuna ijosi akineneka kiri mu mafiyeri tamuvuna ijosi faya mande ebyiri zirahanganye faya vigikopo faya yo cyo birabaye umusirikare mbere kwica amufatiye muri umuntu we ku ngufu nako umugore we ku ngufu yabanje kwica mukuru wo muntu akurino ibyo bimaze kuba kwereka hashize iminsi undi mu bafashe ku ngufu ari hano undi mu bafashe ku ngufu ari hakurino basi nimba ugiye kunyica niza telefone mpamagare mushiki wanjye musezere umve basi niza telefone ikintu cyo cyari kiri mu bafashe ku ngufu Number. Mbwira nimero. 81. No gusezera famiye 078 nasimubwira. 02. 02. Baye telefone asezera mushikiwe. Tuvuye hakurya iriya tugaruka Dubai. Iyi filime nago yakiniwe mu gihugu kimwe na Dubai yarahakiniwe. Ninduri Dubai. Dubai yari iki? Wabaye telefone gahamagare hamagaye Dubai. Dubai yari yonde. Hari iki? Filime y'umwaka tarakiniwe ahantu hamwe. Ninduba Dubai. Ninduri Dubai. Mama we! Regent! Anita Pent! Hakunino. Nyakorera businesses Dubai. Rebi. Basa menshi kandi abari kwitamo. Kandi yinywera United Gin gusa. Abari kunywa United Gin telefone. Rebi. Ni film. Hey! Mve. Hey, my dear sister. Mushiki wanje. Going to be killed. Ngiye kwicwa. Fasha! Gwiki? Hey! Uyu aramukupa. Ahita
bahita bahamagara igitaraganya menye wagwana. Hello. Listen. Umva. I don't know you. Ntawoze. Bear in your mind. Bishyira mutwe wawe. Touch him. I'll kill you. Nukora ku muvandimwe wanjye ndakwicara famille yawe nyice. He's dead. Ubu tuvugana ameze nk'uwapfuye riga watinze. Sasu yarabyumva barasa umuvandimwe we. Musaze baramwishe. Aramubwiye ngo numwica. Hari uwo yayisamagara. Upfa amagambo. Wisamagara. Mikrogeni. Mama we. Pakira ibikapu byacu. Tugiye mu Rwanda. Musaza wanjye arishwe. Ko pakira ibikapu dusubire mu Rwanda. Musaza wanjye arishwe. Igitaraganya yahise akatisha itike y'indege. Aje mu Rwanda akimara kumenya ko musaza we ngo yishwe azarebe n'ibiki bijya mbere ka turebe filime yacu. Yahigereye kimara kumenya ko musaza we yapfuye yamanukanye na genge ye Musa Savimbi Jean-Marie Mikorojeni. Mama we turakine niko bageze mu Rwanda baje gushaka ninde wishe musaza wa Anita Pendo. Ibaze Anita Pendo ukuntu mu munsi wishe musaza we arimanukiye akaza aragahagaritse amanukanye na genge ngo baje gushaka uwo musirikare ugize karakajya he ngo wishe musaza we. Biraherera hehe biragenda bite? Iyi ni episode ya 2 njye umva banyita Rocky Sirijera kuri telefone wa polisi twabonye hari amabwiriza yakiriye. Hari amabwiriza yakiriye. Ese uyu mupolisi we ahawe ayahe mabwiriza? Utazacikwa na episode zikurikira ya Rocky nk'ibisanzwe. Iyi filime uyisanga kuri eastflix.tv wishe 5,000 byawe byonyine ukayisangiza n'abandi. Ese Serge mu ayahe makuru? Utazacikwa bizagenda bite? Ciao ciao.